Kupio čovjek novog BMW-a, vozi se po gradu i staje na semaforu kad ono pum! Okrene se on i vidi Fiću, pogleda svoj BMW, kad ono stop svjetla polomljena, branik iskrivljen. Krene on ljutito prema vozaču Fiće, zgrabi ga za kragnu, kad ovaj zavapi: nemoj, prijatelju, ti imaš para, pogledaj šta voziš, a ja nemam, siromašan sam, smiluj se. Ovaj se smiluje i pusti ga. Malo kasnije na drugom semaforu BMW staje i opet pum! Okrene se i ne može da vjeruje. Opet isti Fića. Sad je ovaj iz BMW-a skroz popizdio, kreće da ubije ovoga iz Fiće, kad ovaj opet zavapi: nemoj, molim te, imam ženu i 3 djece, ko će da ih hrani? I ovaj se opet smiluje. Krene i na 3. semaforu opet bum! Okreće se kad onaj otpozadi iz Fiće mu maše i viče: idi, ja sam. Žene. Između 16 i 18 su kao Afrika, nevine i neistražene. Između 19 i 35 su kao Azija, zgodne i egzotične. Između 36 i 45 su kao Amerika, potpuno istražene, lijepe da vam stane dah i slobodne sa svojim resursima. Između 46 i 56 su kao Europa, potrošena roba, ali još uvijek u njoj ima interesa. Nakon 56 su kao Australija, svi znaju da je negdje dole, ali nikoga nije briga. Šeta Mujo ulicom i ispadne mu 0,50 maraka u šaht. Pomisli: vala mi se ne isplati silaziti. Uze iz džepa 2 marake, baci ih u šaht i reče: sad se isplati sići. Vrhunac pijanstva. Uđeš u taksi i taksista te pita: gdje ćeš? A ti mu kažeš: šta te briga? Čujem, praviš bend. Da, zapravo kvartet. To znači da vas je 4 u bendu? 3. Kako 3? Ja i moj brat. Šta? Stani malo. Zar imaš brata? Nemam. Zašto pitaš? Internet je kao kafana, ima svega i svačega, ali tek kad naletiš na pravu ekipu, osjećaš se kod kuće. Klikni, pretplati se i sedi s nama za 100, ovdje je uvek veselo. Zar vi nikada ne osjetite potrebu da se okupate? Prekorno će doktor Cigi. Osjetim, doktore, ali ja umem da savladam svoja osjećanja. Otišao Mujo na službeni put i za to vrijeme Fata ga varala. Svaki put kad ga je prevarila, ubacila je zrno graha u kartonsku kutiju koju je držala ispod kreveta. Kad se Mujo vratio s puta, nađe tu kutiju, a u njoj 3 zrna graha i 20 maraka. Pita on nju: Fato, što ti je ovo? Pa eto, svaki put kad sam te prevarila, ja sam ubacila zrno graha. Broji Mujo i kaže: pa dobro, samo 3, a što je ovo 20 maraka? Pa svaki put kad se nakupila kila, ja sam prodala. Prosi ciga na ulici i nailazi jedan tip. Daj bre, brate, koji dinar, nemam za leba da jedem. Pa ti jedi bez leba. Kandidat za načelnika u nekom selu drži govor pa kaže: do vašeg sela napravit ćemo asfaltirani put, napravit ćemo i vodovod, izgradit ćemo i školu. Neko iz mase: ali u selu nema djece i djecu ćemo da vam napravimo. Chuck Norris prvo nabaci fasadu pa onda zida kuću. Jedan bračni par odlučio se ove zime provesti 1 sedmicu u južnim krajevima. Iz poslovnih razloga muž je otputovao 1 dan prije svoje žene. Kada je stigao, ušao je u hotelsku sobu, izvadio svoj laptop
i odmah poslao mail svojoj ženi. Međutim, u e-mail adresi izostavio je jedno slovo, tako da je mail stigao udovici koja je upravo pokopala svoga muža. Ta ista upravo je pregledala svoju poštu kako bi eventualno pročitala sućuti svojih prijatelja i poznanika. Kada njen sin ulazi u sobu, vidi svoju majku kako onesvještena leži na podu. Njegov pogled pada na monitor gdje piše: za moju preostalu ženu, od njenog prerano otputovalog muža. Predmet: stigao sam, najdraža, upravo sam stigao. Već sam se snašao i vidim da je sve spremno za tvoj sutrašnji dolazak. Želim ti lijep put i očekujem te. Gleda babo svjetsko prvenstvo u fudbalu, kad u sobu utrči sin i kaže: babo, mamu je udario auto. A babo će na to, ne skidajući pogled sa televizora: počni da plačeš, dolazim odmah. Došao novopečeni gazda u Crnu Goru, pa kaže svom čovjeku: trebam sutra 18 jakih crnogorskih momaka za posao. Nema problema, šefe, sutra su tu. Drugi dan stiže kamion s 22 čovjeka. Kaže gazda: pa šta je to? Rekao sam 18 Crnogoraca, a ne 22. Pa šefe, ima 18 Crnogoraca plus 4 Bosanca. Šta će mi 4 Bosanca? Pa da ih istovare. Čovjek došao kod doktora i kaže mu: da li ste sigurni da imam upalu pluća? Tako su mom prijatelju rekli, da ima upalu pluća, a umro je od meningitisa. Doktor mu odgovori: ja ako kažem da imate upalu pluća, onda ćete i umrijeti od upale pluća. Sjedi Mujo u kafani i pije ko smuk. Negdje u sitne sate kaže mu konobar da je vrijeme da ide kući. Mujo, onako totalno pijan, pokuša da ustane, ali istog momenta pade na pod. Mujo: jesam se napio, ne mogu ni stajati. Valjda će mi biti bolje kada izađem na svjež zrak. Uz pomoć stolova i stolica on se nekako dovuče do vrata. Udahne duboko i pokuša napraviti korak, ali opet pade. Mujo: baš sam se nalizo. Srećom, kuća mu nije daleko, pa je nekako uspio da se dovuče do nje i smjesti u krevet. Rano ujutro budi ga fata: bogati Mujo, jesi li sinoć bio u kafani? Mujo: jesam, kako znaš? Fata: pa zvao je konobar, kaže, zaboravio si invalidska kolica. Otišao Mujo u padobrance. Treba on skakati po prvi put, te kaže svom zapovjedniku: sanjao sam sinoć moju tetku i ona mi je rekla da mi se padobran neće otvoriti. Daj ne lupetaj, Mujo. Evo ti moj padobran, ako ne vjeruješ da će se tvoj otvoriti. Skoči Mujo i padobran se otvori, kad proleti nešto pored njega i viče: Mujo, ja ću bo ti tetku. Ako si se nasmejao bar jednom, to je već znak da si naš čovjek. Klikni pretplati se i ne traži nas ponovo, mi ćemo ubuduće dolaziti kod tebe sa novim forama.